da ovu problematiku nekako ovaj drugi član ugradi se, da se ugradi da je to formirano međudržavnim ugovorom, neku soluciju da se nađe. Ja sam u Skoplju govorio da je prosto nemoguće za 3,5 godine, koliko ovdje otvoren prostor za rad ove komisije, da je završiti ovaj posao, naročito ako se obrati pažnja na član 16, da u alternativi A se podrazumijeva i ljudi koji su prognani. Dakle, najmanje 5 milijuna ljudi ovdje je prognano. Ako budemo išli da budu tretirani kao žrtve, a što sigurno jesu, mislim da period od 3,5 godine neće biti dovoljan. Ne može jedna komisija utvrđivati činjenice o društvenim politikama, to je naučni rad. Koliko ja znam, tim poslom se bavi recimo Boško Kovačević u Subotici, bavi se Esad Bajtal ovdje u Sarajevu, koliko znam, Dževat Karahasan se dobrim delom bavi tim problemom. Ja ne bih išao, mislim da ne stoji reč utvrđivati, nego možda sagledavati. Možda neku drugu reč naći, mislim da ta reč ne stoji. Vezano za ovi civilne žrtve rata i vojne žrtve rata. Trebaju se popisati jedni i drugi, ali mislim, mi znamo da je krivično djelo za civilne žrtve rata drukčiji i drukčije se tretira nego za oružane snage. Ja mislim, ali treba popisati jedne i drugi. I mislim, jer na neki način majke koji su izgubile djecu, da li sa puškom ili bez puške, ona ipak majka i ona očekuje od ovoga rekoma nešto pozitivno znači. Svaka od ovih naših jadnih državica kako su nastajale, valjda imaju spiskove svojih boraca koji su mi izginuli. I zašto sad to ponavljati? Moraju postojati nekakav uvod, moraju se dešavati nekakve stvari u političkom, ekonomskom, istorijskom smislu, pa da bi onda došlo do zločina. I zato je dobro da imamo nekakav kontekst, ali nisam da taj kontekst ide u nedogled. Ja sam od 80. može biti i od 79. ili od 81. I član 16, ovaj prvi A, da se taksativno navede, sad ko se tu nalazi, to je njegov problem. Ja mislim da je ovo, da bi bilo dobro za žrtve kad se vidi naziv genocid, poziv, ubijstvo i to, nego, jer mi ovo član B mi djeluje sakriveno. I za član 16, kršenja prava u nadležnosti komisije, ja sam se dugo borio i borit ću se do kraja da budu jasno navedeni ratni zločini i teška kršenja prava kojima se komisija bavi, znači da se taksativno nabroje od genocida pa nadalje, iz jednog prostog razloga zato što mi želimo da u radu rekoma svoj veliki doprinos daju žrtve. Taksativnim nabrajanjem zločina i drugih kršenja mi jednostavno dajemo žrtvama mogućnost da se prepoznaju u radu rekoma i da im to bude motiv da se pojave i u davanju izjava i u javnom svjedočenju. Ova druga formulacija je možda pravno korektnija, ali meni kao čovjeku koji nije pravnik, a jeste žrtva, je nejasna i imam osjećaj da bi možda stvorila nejasnoću kod žrtava, ali pravi žrtava u smislu žrtava seksualnog nasilja, genocida, progona i tako. Ako uzmemo u obzir član 17, odnosno prvu njegovu tačku gdje kažemo da se izjave uzme od počinilaca, dakle od počinilaca koji su osuđeni, to su ljudi koji su u zatvorima. Mislim da bi možda, ili ste bili predvidjeli u nekom drugom obliku da se posjete čine i zatvorima tamo gdje ljudi izraze želju da u smislu u procesu zatvorske kazne da priznaju, da govore o tom šta je počinjeno, gdje je počinjeno, što je gospođa govorila, dakle možda i uvesti još tu mjesto zatvor, odnosno mjesta koja su za izdržavanje kazne i tako dalje.
Bilo bi dobro da uvrsti se da je najvažnije da tražimo arhivu od Haškog tribunala koja će biti možda sjedište, trebalo biti po pravilu u Bosni i Hercegovini, jer u arhivi i presudama i svemu drugome ima jako dosta stvari koje se mogu upotrijebiti u ovu komisiju. Slovenija dovoljno jedan. Mislim, i u svemu je Slovenija, mislim, evo, svi ćemo se složiti da je to. Makedonija može biti 2. Mislim, tamo žive ipak i bilo je sukoba između Albanaca i onije Makedonaca. Crna Gora također 1. Hrvatska, pa eto, po mom, mislim, ja to samo dajem primjer, 2. Srbija 2, Kosovo može biti 3. Kosovo može. A ovo sve što je više treba staviti u Bosnu i Hercegovinu.